Kemikalije za pripremu materijala, zaštitni materijal kao što su trake, kapice, čepovi, boje u prahu, prema RAL Design, NCS, Pantone ili čak po uzorku. Dobrodošao na mojem kanalu, aboniraj se i aktiviraj odmah i zvono. Osim da volim pričat o mojim proizvodima, volim ja pričati i o kojim kakvim drugim vrlo brizantnim temama. Zovem se Valentino Kardinale, vlasnik sam Tehnopraha i danas vam predstavljam boje u prahu. Pričati o bojama u prahu. Ok, ja bih rekao, pričamo mi o jednom detalju. 1 kila boje u prahu zadrži do 70% smole. Smola je odgovorna za prijenos elektrostatike, dakle da se ona elektrostatički nabije, a također je odgovorna za način i da se ravnomjerno razlijeva na površini prilikom polimerizacije. Međutim, ako pojedini proizvođači žele proizvesti jeftiniju boju, da bi mogli biti bolje kompetitivni na tržištu, onda se smanjiva taj udio smole do nekakvih 50%. Dakle, od 70 na 50% udio. I međutim, to onda se treba nadoknaditi. Tih 20% koji fale se moraju nadoknaditi i onda se koriste punila. To su dvije kemijske tvari koje se umiješaju. Međutim, ova punila ne prenose elektrostatiku i ne razlijevaju se, nego daju samo volumena. U konačnici proizvođač uspije plasirati na tržište boja koja je onda jednostavno jeftinija. Međutim, s druge strane, vi ćete to primijetiti da je boja inferiorna ukoliko vam se budu eventualno započeli zaštopati filteri. To je jedan nedostatak, a drugi nedostatak budete vidjeli da dugoročno budete morali koristiti malo više boje. Dakle, nije rečeno da je taj s početka jeftina priča na kraju ipak toliko jeftina. Može čak i biti skuplja. To je taj prvi dio, tehnički dio koji se veže, znači evo, za smolu. Za više informacija posjeti našu web stranicu www.tehnoprah.hr, za kemikalije tehnovaš.hr i zaključno, ako si primijetio u mojem govoru gramatske greške, lajkaj. Ne sretneš baš svaki dan Talijan koji se pokušava izraziti na hrvatskom jeziku. Stoga, lijepi pozdrav, vidimo se.